Abafana ba Rayon Sports bihanangirije cyane bikomeye umuyobozi wa Gasogi United Kankuriza Charles KNC bati ibi ntitubikeneye, ntidukeneye amagambo yawe, nta n'undi munsi rumwe wigeze utsinda ikipe ya Rayon Sports itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Bongera kumuha agasopo. Abafana ba Rayon Sports bihanangirije KNC ko ibyo aherutse gutangaza ari nko kwikirigita agaseka. Inkuru hano twabateguri igiye kugaruka ku by'abafana bagiye bavuga. KNC umuyobozi wa Gasogi United aherutse gutangaza ko ikipe ya Gasogi United izatsinda Rayon Sports ibitego 4 mu mukino ubanza, ndetse ko azanayitsinda umukino wo kwishyura nk'uko amatsinda ya shampiyona y'uyu mwaka ateye, ndetse avuga ko ibyo nibitaba azahita yegura ku mwanya wo kuba perezida wa Gasogi United. Uyu mugabo akimara gutangaza ibi ntabwo byakiriwe neza n'abafana ba Rayon Sports, kuko bihutiye guhita bamusubiza ndetse bamusubizanya umujinya mwinshi, aho bagize bati ubundi KNC akunda Rayon Sports kuko yashinze ekipe afatira icyitegererezo kuri Rayon Sports, kuko buri gihe niyo afatiraho icyitegererezo ndetse akigereranya nayo, kandi nyamara nawe arabizi ko nta mwana usya aravoma. Abandi nabo batandukanye bagiye bavuga ko ashatse yaba atangira gukora ihererekanya bubasha, kuko atazigera atsinda ikipe ya Rayon Sports ikundwa na benshi mu Rwanda. Mwibutse ko nubwo KNC avuga ibi byose atarigera na rimwe atsinda ikipe ya Rayon Sports, bityo bikaba ari byo abantu benshi bashingiraho bavuga ko ameze nk'urimo kwikirigita agaseka. Mwibutse ko Rayon Sports iherutse kuzana abakinnyi abibikura nkota, ndetse igashimangira ko itazigera ijenjeka muri shampiyona, cyane ko hatazabaho imikino y'igikombe cy'amahoro nk'uko bisanzwe, ahubwo hazasohoka ikipe ya mbere. Ni ukuvuga ko izatwara igikombe izajya mu marushanwa nyafurika ya Champions League, naho izaba iya kabiri ikajya muri Confederation Cup. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bizakomeza iyi shampiyona, biteganyijwe ko izamara amezi 2 gusa. Ko ikipe ya Rayon Sports ikoze amateka muri iki gihe cyo kugura abakinnyi bazayifasha muri iyi sezo igiye kuza ya 2021, aho biteganyijwe ko izamara amezi 2 gusa, aho isinyishije abakinnyi 3 bakomeye kurusha abandi, aribo Muhire Keve, Heritier Ruvumbo Nziga ndetse na rutahizamu mpuzamahanga ukinira igihugu cya Gabo Junior Bayano Obanga wakiniraga ikipe yo muri Gabo yitwa Beyond Sport. Ikipe ya Rayon Sports ikundwa na benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, imaze igihe kinini iri mu bibazo bitoroshye, ndetse abenshi bakaba baranavugaga ko bishobora gutuma iyi kipe itazitwara neza muri shampiyona, bitewe nuko batigeze bitabira igura n'igurishwa ry'abakinnyi, ndetse benshi bayikiniraga bakaba inkingi za mwamba baje kuyivamo bayifatanya n'ibibazo yari irimo, kuko babonaga umuti w'ibyo bibazo ugoye kuboneka. Ubwo rero hatangazwaga ko shampiyona igiye gusubukurwa ndetse igakinwa bidasanzwe, kuko izakinwa mu matsinda. Rayon Sports ndetse n'andi makipe bakomeje kwiyubaka, ariko bongeramo amaraso mashya. Kugeza ubu Rayon Sports yari itaramera neza, ariko abakunzi bayo itaremeza abakunzi bayo ko muri shampiyona igiye kuza izaba ikomeye. Maze kuwa 24 Mata 2021 iyi kipe ikundwa na benshi ikora amateka, aho yasinyishije umunyarwanda ukina mu kibuga hagati aciye ku mpande Muhire Keve wanayihozemo, aho bamusinyishije bamukuye mu nzara z'abamukeba w'ibihe byose APR Football Club, kuko byari byavuzwe ko iyi kipe y'ingabo z'igihugu yifuzaga uyu mukinnyi cyane, ndetse akaba yanze gusinyira ikipe yambara umukara n'umweru, kuko yavuze ko nyuma yo kwishimira gukinira ikipe ya Rayon Sports kuruta uko yakinira indi kipe iyo ari yo yose hano mu Rwanda. Ariko ikipe kandi yari yakomeje kumwirukankaho ari ikipe ya AS Kigali, ariko Muhire Keve ugarutse mu rugo yerekeje mu ikipe ya Rayon Sports. Ntabwo ari Muhire Keve wenyine yasinyishije Rayon Sports yambara ubururu n'umweru, kuko n'umukongomani Heritier Ruvumbo Nziga yaje gutereka umukono ku masezerano y'amezi 2, ndetse ashobora no kongerwa, byose bikaba bizaterwa n'andi mahirwe uyu musore yabona. Mwibutse ko uyu musore Heritier Ruvumbo akinira ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba yakiniraga ikipe ya Star Club yo mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Junior Bayano Obanga umukinnyi mushya wa Rayon Sports. Aba bakinnyi bakimara gusinya byari ibyishimo ku bakunzi ba Rayon Sports, maze komite iriho nayo yifuza kongera ibyishimo abakunzi ba Rayon Sports, maze itera gapapu ikipe ya TP Mazembe, kuko bahise bazana umunyagabo ukomeye cyane, ndetse iyi kipe ya TP Mazembe yahigiraga hasi no hejuru witwa Junior Bayano Obanga wakiniraga ikipe ya Beyond Sport n'ubundi yo mu gihugu cya Gabo. Nyuma y'uko abafana ba Manchester United igaragambije bavuga ko iyi kipe yabo yagurishijwe, abagurezas badakunda iyi kipe byaba bigeze ku ndunduro, aho Manchester United yashyizwe ku isoko. Abaherwe ba Manchester United biyemeje gushyira iyi kipe yabo ku isoko nyuma y'ibihe
bitari byiza byakurikiye ijyanwa rya Manchester United muri European Super League, aho abafana bakoze imyigaragambyo batishimiye imyanzuro. Ubuyobozi bwa Manchester United bugizwe n'umuryango wa Glazers biyemeje gushyira iyi kipe ku isoko, ndetse bakaba batangaza ko umuntu uzabaha biliyo 4 z'amadolari biyemeje guhita bayitanga. Aba baherwe b'Abanyamerika baguze Manchester United muri 2005 bayigura miliyoni 79 z'amapawundi, ndetse bituma bemeza ko inyungu babonamo ntacyo yaba itwaye. Abaherwe ba Manchester United, uwa Arsenal, Real Madrid nibo bari batangije inkunduro yo gushyira amakipe muri European Super League. Manchester United ubu ni iya 4 mu makipe akize ku isi, ikaba yarasubiye inyuma mu myaka 5 ishize, kuko mbere yaho ikitabira Champions League yasimburanaga na Real Madrid ku mwanya wa mbere. Kugeza ubu ngubu aba Glazers bamaze gufata iyi kipe y'ubukombe, bakaba bamaze kuba iyi kipe bavuga ko ikigiye gukurikiraho ari uko iyi kipe bagiye kwireka, hanyuma ikaba yagurwa n'abandi bagakomezanya nayo. Inyuma y'uko Africans yo mu gihugu cya Tanzania yaciwe agera kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda izira kwambara rutahizamu w'Umurundi. Ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania yaciwe n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA angana n'ibihumbi 20 by'amadolari, miliyoni zisaga 19,700 izira kwambura Umurundi Tambe Amis. Uyu rutahizamu kuri ubu ukinira ikipe ya Polisi yo muri Djibouti yakiniye Young Africans hagati ya 2014 na 2019 mbere yo gutandukana nayo akerekeza muri Fancha Sport Club yo muri Oman. Uyu mugabo wanakina ikipe y'igihugu y'u Burundi Intamba mu rugamba yatandukanye na Yanga imurimo umushahara w'amezi 3 ndetse n'amafaranga ya recruitment ku ya mbere Ukuboza 2020 nibwo ikipe ya Yanga yatsinzwe urubanza. Uriya mukinnyi yayiregagamo itegekwa kumwishyura angana n'ibihumbi 20 by'idolari. Ikinyamakuru Mwana Sport dukesha iyi nkuru cyavuze ko Yanga yahawe iminsi 45 yo kuba yamaze kwishyura uriya mukinnyi, bitaba ibyo ikamburwa uruhushya rwo kwitabira amarushanwa y'umwaka utaha w'imikino. Mwana Sport yahamirije ariya makuru Felix Majini wari unganiye Tam mu rubanza yaburanagamo na Yanga. Yagize ati nibyo twatsinzwe uru rubanza, kandi twamaze kwandikira Yanga ibaruwa ibasaba kwishyura ibyo bagomba kwishyura. Nibatishyura tuzasubira muri FIFA. Yahawe iminsi 45 yo kwishyura, kandi nibatabikora noneho bazahuzwa no kwiyandikisha. Bityo dutegereje kureba uko bizagenda. Yanga yafatiwe ibihano nyuma ya mukeba wayo Simba Sporting Club yafatiwe ibyo kugura abakinnyi n'amande y'ibihumbi 4 by'idolari izira kwirukana mu buryo bunyuranyije n'amategeko umunyagana Kwasi Asante wahoze ari umukinnyi wayo. Nubwo amakipe agiye komeza ahanirwa kwirukana abakinnyi mu buryo butandukanye, ikipe mu Rwanda ya Patriot Basketball Club yabonye umutoza wo muri Amerika. Ikipe ya Patriot Basketball Club yabonye umutoza wo muri Amerika witwa Alain Meja, kuri ubu uri mu nzira yerekeza i Kigali. Patriot yabonye umutoza mushya mu gihe biteganyijwe ko mu Rwanda hagiye gukinwa shampiyona nyafurika ya basketball. Biteganyijwe ko agera mu Rwanda kuri uyu wa 24 Mata 2021. Uyu mugabo yagiye atoza amakipe atandukanye, akaba yarabaye mu mikino ya basketball mu gihe cy'imyaka 25. Abafana ba Rayon Sport bihanangirije cyane bikomeye umuyobozi wa Gasogi United Kankuriza Charles KNC bati ibi ntitubikeneye, ntidukeneye amagambo yawe. Nta n'undi munsi rumwe wigeze utsinda ikipe ya Rayon Sport itazirwa akazina ka gikundiro cy'abanyarwanda. Bongera kumuha agasopo. Abafana ba Rayon Sport bihanangirije KNC ko ibyo aherutse gutangaza ari nko kwikirigita agaseka. Inkuru hano twabateguri igiye kugaruka ku by'abafana bagiye bavuga. KNC umuyobozi wa Gasogi United aherutse gutangaza ko ikipe ya Gasogi United izatsinda Rayon Sport ibitego 4 mu mukino ubanza, ndetse ko azanayitsinda umukino wo kwishyura nk'uko amatsinda ya shampiyona y'uyu mwaka ateye, ndetse avuga ko ibyo nibitaba azahita yegura ku mwanya wo kuba perezida wa Gasogi United. Uyu mugabo akimara gutangaza ibi ntabwo byakiriwe neza n'abafana ba Rayon Sport, kuko bihutiye guhita bamusubiza ndetse bamusubizanya umujinya mwinshi, aho bagize bati ubundi KNC akunda Rayon Sport kuko yashinze ekipe afatira icyitegererezo kuri Rayon Sport, kuko buri gihe niyo afatiraho icyitegererezo ndetse akigereranya nayo, kandi nyamara nawe arabizi ko nta mwana usya aravoma. Abandi nabo
batandukanye bagiye bavuga ko ashatse yaba atangira gukora ihererekanya bubasha kuko atazigera atsinda ikipe ya Rayon Sport ikundwa na benshi mu Rwanda. Mwibutse ko nubwo Enis avuga ibi byose atarigera na rimwe atsinda ikipe ya Rayon Sport, bityo bikaba ari byo abantu benshi bashingiraho bavuga ko ameze nk'urimo kwikirigita agaseka. Mwibutse ko Rayon Sport iherutse kuzana abakinnyi b'ibikurankota ndetse